me free maku memu yiwaye adia waye ebru me so me ma me sa suyi yiwaye ni awaye edoso me free maku memu yiwaye
Abusia so say bodwuma etise ya na wan kasa wabisa se me ko me ba me da me sorry eyeden ena metimi da eyeden ena metimi sorry eyeden ena metimi drive eyeden ena metimi pejamensa eyeden ena metimi etwaduane ede mamema edie eyeden ena metimi hwe mikunu eyeden ena metimi hwe meyire eyeden ena metimi ebue mano na mekasa ya na wabisa ho safi se eyetumi a ebroso a echenso ene kura adasa emma enyinara emo ene adwada nyamete asefo na ya ma me no mbie no oyesa ma ye ne na etwase yen ena yeka emma amansan nyina ete na wo mu hu no Aumachi na me dwendwene scripture bi aya me sende edeba na me hweba akubia anopei wana wo subscribe no de me ye sure so monza akabi wo subscribe de ya nya metiwa na matoa fa wiem just wo subscribe or send a message to 0509151010 onza kabi and you free. But when second one to me and thank you, I just saw you put me yes. No, the men fancy. Yes, you know, me send no. If it's ya na ba, the sika and a beye and wajuma, and ye de nipansa and yamedia may. And that's all Wessa adio. Sanitize apart, who fear this is she. Mebusemeti baby mebusa Job eti aduonomi no 22 say fa ho bo awurade fa ho bo onyankopon na wo ho nso so enjo fa ho bo onyankopon nenya ahodwoye ena jwade menem de odo ho abata no de momfa wo ho ebo onyankopon twere kronkron amafa na dadem ha obi na de beche ye wa achepa so papa na matabri Job chapter 22 the verse number 21 fa ho bo onyankopon wa kan kekesa fa ho bo onyankopon wen ho bo onyankopon wen na wo ho so enjo ye mu na adepa ebeba so ede amawo adepa beba ede amawo na ye dwoada be the way show nkra fa ho bo onyankopon wen se wo bibia e wo so do ho to so e wo sa abraba asetena imu a fa ho bo onyankopon wen ba me hwe brofo no se ne brofo no kano no na menkan na sa enso so emfa ma onye mo nyina na mote twi no se de ya me kano no na osi submit to God and be at peace with him, and in these way prosperity come to you. Job chapter 22 verse number 21. Isaac medas senia wafa twi no de ato ho fa ho bo onyankopon ye fa ho bo onyankopon eti yakase fa ho bo onyankopon a enye automatic so ye ya no abeye obi a wo do ho abonya eye effort eye wa no wo dwiresi so esi ejina ye abopo awiata so esinkete atimi atu anamo se me wiase ameti yawo mede me ho nyinara bebo owura Yesu Kristo sabie ku me sorry ye me wayire me womma nenka meka so me so ma menhwe me ma animu but me siesie me ho
Bisiesie me ho wie no. Me tu anamon. Me tena ke mo no. Nye me fiti ya na ka no ede me besi ha. Sana me start me nje me check some ties no bibia okay me hwe me wiper. Hwe ne man kiti o se me hwe bia. Me ba brantie no ehwe ye say the maame me to no na madana se pejama nsa na madana se. I can move without thanking akwada no obi me no. Me na mtraduane me ne die. Na enso so me dana se. Security guy me dana se. Oh, thank you. Why? Because almost so why be a mame. And can be jina gate no na no an say me jina gate me ye Owusu-Ansah etie gate ni me there be enye sa na mum me siesim ho awie nyina no somebody too supposed to help me obi boa me wa bra bo wote wono mo enye ofiti ya no wadru ba bia wadru so why ye kesina so what phone so why ye ya onyamenam enipa bi so aboa wo kwan nu ya se bi so. And so therefore enano paadwo dey se me no wahia within few minutes no kai wodo ho bata urade honjo wana fa ho bata urade e wo bushia bata urade fa ukunu bata urade fa uyiri mate bata urade fa ho bata urade o na de ahodwoye fa ho bata urade na nya sore keka wo beko fa ho bata wo nyame asem jawa brabo ma urade me ma urade di wonom ama me no ye yensenkyerene eni anwanwade me ma urade di wonom ama me no iti na che se enkwada urade di wonom aba wakwan mo no enye wo a demom eye onu urade ena onu ankasa edin kwada no bae but we are for signs and we are for wonders. Isaiah itia eye nwotwe chichimu a eye edu enwotwe. It is we don't want about urade a anope bia wano na fa wano tetrete mu no de urade ase ene ye mano toaso atwere wo mo nso hwe ye mano toaso atwere wo mo nso hwe mo Facebook no me hunu mu bia mo ho aho bata urade aho bata urade ho badwo o abusia ho badwo ahodwo de beba urade a ode ho abata no Denzel ho badwo so ho adwo ho bata urade making a conscious effort that I will serve the Lord. Wo bawa dwene pose mesome urade eti Mr. So do ho abata urade a ye wona mu bie ni honom a ebekoso atoaso ne wadi asie ho badwo ahodwoye beba me say ahodwoye beba agoso ya ahodwoye beba adwoa ahodwoye beba bata urade ho ai fa ho bata urade na ho bedwo fa ho bata urade na ho bedwo wonyini se nyame ema ye hodwoye a wo de hwe corona ibaye empire dodo say na Ghana ya mo ye mampanyini di yanim esheda mobilize sofo no mo bi empanyifo no mo bi ema mo hia na ide mpaye gine mo ma Ghana se urade sayasa si yade na mo wayare sanye adwuma eno mampanyini kasa wo kan ye se anema na ekofom wo ginyame edi se ebekofom kra na efi akwantuo zo kan ho asem se by September ne ade no wo hwe ne niam bia September mu no niam betimi atotokwan mu ama efi akwantuo no atimi ebuebu a bigiri yese ni nyina nyame na eyo mayen enya doctorfo
enko na eye ebi kra no mni ahode o mede be yesa Awurade na ma ahode ahobata Awurade e na honjo o kasa kwa na fe ye meye wo suku ya omososo JHS no SSS for no ho ndo mo twere dada na wo mo nso a ye prepare mo nso betwere bi no no say obema wo mo nuane edi saa kopem so wo mo nso bewi obema wo mo nuane na wanyane nteye se ya na aduane semo tete nkwada no ya kura ye wo ma biological children no mo ti to bre bi anuane kura bi wo mo pa ye udididodo no akekasa papa enkwada 500 and something thousand I say mon video egum emfri di bottom emfri onu ni bottom de nanso so leadership edi kamfu dwumaye mu eni niemani bi no adano me kenkan twere na me kopie Joshua chapter 7 yeka unyame akse obema yene yema ayensenkyere ne Joshua chapter 7 Joshua ne wo man ne kwa wo mo akoduru kuro bi so wo kwa akokwa bana Joshua ma wo spy land no so say kuro we kura de memfa sojafo ni nyina akura anko asojafo no memi yemfa wo nyina akura anko Joshua chapter 7 okika sa for so mum yemfa sojafo ni nyina nti wo mo ahunu se kuro no esha ai de omusa wo me kuro ketu akura say one more chapter 7 verse 1 ba no bonso say na abrantia ba ko say one more kokono de nyame akase mamon fa bibia wa asase no so mamon fa bibia o na abrantia ba ko ohunu silver ohunu gold ohunu niema bi na watabri wawia ye no obi ehunu eti omo kokon no onyame makuro ketua no ebro Israel for papa ena ehwa Joshua bufu na wada form na watete na tade mente ase that is leadership and ntina me ko tu sa na leadership papa buafu Joshua buafu onte ase ti obi se nyame na den wa ma kuro ketua we sei abedi enso wonyame se tobo na atwi ose ko bisa na ebusia bi wo hodom a sa ebusia no wo ma wiade eva week the me kan no na me se adwene wa wo ye kromfo okrom ha wa wo kromfo okrom ha wa wo kromfo wa wo ye awi woni me se ekan ade wo wi aye no na ne mani ho na ne yire ni ho de wo wi aye no eko affecti ne yire ne ne ma e ma yesi wo mu nyina abo they were cursed. I and my children are for signs and wonders. Businessman away a cromfo. Pon crofo po. The car you be so doom radio no. Tobo na bebre beba. Cromfo. We take advantage of citizens. Many member rather do all my domain. It's where walk cromfo bia nya de offer to you. One more than a pen or the pen we are. Some of the politicians they be can woman you know. They be the pen be we are yes. It was so man kwa ni edin kugu on the pen. Corona you could buy be the pen if we are. My choco, my train. But I ready home. But I ready home. Olympio Mate. Also for Cromfo, or Hene Cromfo, politician Cromfo. Can you read dear and was said no more cover
omukodi ntwo ni nyina no no sa tete ho ana dai o be na abaye so omo wi ade nso no ba se ye kekemu no mo kekemu biu kekemu sa yekum ne yire ene ne mma they were killed. Or to say, one man of they are for signs and wonders. So, it is a woo a Jan 1 to 2 near me ye a mobra pa. Me ko 2 ye. Joshua chapter 7. Odi nya breaking kan hunyina. Joshua bisaye busuano munyimra ya ntutuntonto ya hwa babia de wo ye bisa Joshua say me hunu we na me fe na de ba jose I can hunu ade no o se me hunu we na me fe wonim wo papa enema aye ne fa wafa okroma wonim wo papa enema awafa hey, wini mu papa niema wawia wukroma. Wini mu leader niema wawia. Wini mu sofo niema wawia. Wini mu hine niema wawia. Na se wunya wia saa ne nsonsonso no. Kan wawia o enso odim. Bible mo nsemo ya asemo. But a radical. And a pay by me show cry. But a radical. But if over, but a radical. Also for a but a radical. Also for J. Yamate radical. And then the face mark here so pow. Face mask and a sopa. Bishop, you are koi. And call you. And you did diagram. Yeah. The Tarawanosa trying and Yadia da from sir. And you cry, she lipa 2,000 that so her. Yeah. I didn't idea 1,000 coins. Yin and I see a year. Yeah. But I'm on pay the American catcher on say Yin Yanara. I see. Papa, please announce for armed robbers steal our keyboard at New Achimota, Masorebi, and Archery. Oh. And not the also me armed robbers in Po. Now, sorry, man, once we are sorry near Mansue. It is unfortunate. But also, we are dear, we are dear piano. Men, you say, we are why you free sow. When no ma I nyamedu o mama won. You are for signs and wonders. But see ankasa nkyere ho a ye mu bebre no nyɛ signs and wonders ne nsa beka. Because wo hwia de no sa. Ne nsonsonso no ehu. E kan wi aye no. Obi ehunu. Obi ehu so wa wia. Eye wa abra on by one person via you know the whole nation ekoto how mu yeah sir near a year of mining in a day and back of better or mine koto one person via you know it affected the whole nation. One person. The whole nation. Omukoto how ni amani. Bishop na some way na dey abasa no. Say Rade say one person no. Nkoso ni mu achi. Yes nipa o yes ade no. Mu yi na ansa. Enti one person no a o wiawia ne ma no esase yi no. Ese pam no. One person via. Uvia company mu ade a. The company is suffer. One person. One person who it was all your hine na wo hwia sanse we chief executive na wo hwia company wure mo na wo hwia wiasa when you are stealing when the odeba you affect generation woman I want to aso suffer when you say the eka you know try to say ye chase ono ne wiaye no ne ma
And I hear the Bible. Ekum onu ne yire ne ma. The innocent. Omon kan. Yakofri omo ba ye say monim say mo papa wi ade. Omo say yenim. Ode ba afie no mo hunu ye. Hwe ba bi ode ko hye ye say ode ko hye be otutu ba bi. Ene ode hinta woni fie. Na yiri nim na manim. No me kan sa twere sem na me yem hye me say eh ade na me de komi fie. Ade na me wie firi o man mu de komi fie. Wa wo de beto nsuo wo beto aduane na wo medi na wo mo adwen se ye papa de nyame ahira no paa o na enso na ede no me na eba Isaiah 3:8 nchichi mu du nwotwe ne se mene me ma ewurade de wo no ma dom me no we are for signs and we are for wonders enti mame mbisa me ho se de me yoi is it bringing signs and wonders Binyama wana monke bina yankoye ne. Abijidi se medasi papa. Abijidi se yitia Nyankopon eyi papa no na ne yere ne ma so de wo friend say nyam na awrade pesu tu ase because papa no ne tifie ne ti. And se bibi se abewura fie ho no mo a on so ontwa so sa wo so tu ase. Na no na wo se ye bomode an se sade no nya mayan so mayan se ye twitwa so. One person power we are dear. A course woman, how many human beings died? Thousands, hundreds died. Yes, or my money na. On my and so the Baba could no benefit you. Me benefit na in chilling man air sofa. But only Baba could be benefiting ma. Yes, so a be more to do no I won't chill woman. On say ye be na ya bomode an se me na bia medi kan me na bia me makwaku pie baabi e de na me ya ama ahonkyere bebre e ba nipa bebre esui we o mamu nyina ekoye wuo we bo soso a e bia ye kasan enye wuo but na obi ananka wo so nyamfa so de e wo baabi se school se angumanim anase adwumam obo se baby kawase ade no the negligence of leadership the negligence of leadership always causes a bigger effect in the other generation. What kind of say when you say ya no watena se no adwene ho de wo ye ase ede en ne pamba omaimu ya de no adwene ho mame difo da me das Joshua yo okandifo papa nneoma say ankoyi no otete nate ne bufuye edi nani to fom bibi ma yehu onyakona na oye sade no I like that ordinary to fom atwehwe ehu wan fa nyem pai bonko a wo bi say nyame ordinary say nyame o how ya ba o mayi mu enti uyo okandifo na wudi oman anim na wudi bibi anim abusua anim asori anim na bibi koso abusua no kura mpa woda no bibi koso na obu ani guso emuwani ngoso ensasa obu ani guso yosu abu na ani guso a anka ye hu ekan I like that we are buying nyansafo we nim nyansa a deeper thinking because enko bu na ni guso a anka again who say e kan kura ye kromfo so aye because e kan akoye hwe anye no ntimi so me ya bibi anye me ba essence one person bibi ebesi ana o man ne be sei ana ntokwa mo kono ebese o mumadi nkunim ne ntino ordinary to form senka e kan ewia de nka Joshua bu na ni guso a ka be kosoa ba ordinary to form no o yi ni munguso nso de ma wo mo di Joshua achi no nto yo kandifo a bibi ni amawani de enkoyie no ya amawani na ho fifi mu hwehwemu na kasa ho na ma ade because enka the next time enka be on next battle don kombe wu more but then Joshua spent the time and was there be owo ya be menti ase
we are baby. Me do all my we are for signs and wonders. But say Yamima Yankunimidie chapter 6, not chapter 7, if it is disaster now, but there be atwachema. That is good leadership. Obise mono efifi mono ene you say minim position anu wo minim first time I born ni din e abra wi ade first time I born ekan din no e abra wi ade wa wia wo kronfo wa wia julo balao wa wia was a soldier tadi wiade was a post ya tadi wiade was a suffer tadi wia was a journalism atadi or a journalist wia Them we can grow. It been feeling comfortable crowd. It been feeling comfortable crowd was this scripture. But yamin na me you. So what Julia said me kaya hawa. Kope Bible na titi film. Joshua chapter 7. Kote of film. Because we are there. We are businessman. We ton cars. We be the sika amount. Why buoni ego so hey disaster ban winning pa kwa pe baby now do utiako hey so brand jakopo hey what is car free jai tio na yire ne ma omo ye innocence of we wo kai rather na so Babusia graso film graso so edebusia sebe eye basabasa dabio you debusia baby yesu free ebusia would yesu abusia wana kata osa me ya Owusu-Ansah minti nya kromfo wana kata wo tori a wote wadom ye kana wo ye nonsense wo ke cancel mfunu Woma wo kwan Juda busia film now wenum nyina bishop ya kire wo mu se ye de beye adesua Juda busia se ahempoma emfiri mu da wo but na obi se obi e kromfo ba se dan Nyankopon se ne na ma America no Joshua eko nyame anim wieye no ne nyame ka kire se bibi asi obi awi ade nese se Joshua jamba ibo no wa nwia keke wa wia nso de akohye de fie nese Joshua jamba tutu form de ede ene oja ya search ka dosh kiba na o se ne o search ya efe o frame musua 12 tribes ni nyina ye fra aduanafo obegina ho ne ya se ayi ya krafie ne ya from wa begina ho bible de ya se afia mansama ne ya bible de ehwa ne yechi enti sa ubechi one rubber no esa we thorough search thorough investigation edu ba bia me edu ba bia politicians over too high hwe krofo na nam wase sofo politician kra do munua hwe ani wo ho tro yani na wo ho ministers but wokọ yen offices ahodo a ko hospitals directors enru ebinim wia pa de koma accountants enru sofo be say enru ankasa ya kra o se ye de hwe wo men no ebinim wia chalk exercise books hospital yes ko baba stamp books na chi say exercise books yenton aso hu na wudwa so enti wa hu say ombo apa na ye politician ba omo ewie sika pa wo omo shase watch this bible me fa ni agro wo wi aye no ye bekum na yire ebi on ma physically wo bi enkum wo yire wo bi enkum ma but the next years ahead bonso wo yire ne wo ma na wo ma ye mobo ana ni job ko na wa wi sika na de hwe wo mo enu nti ekom di wo bi wo de be hwe wo no for Harvard aba but why hwe ya wachinye wase me say me kai emre bi na me man bi na ye pesika bi
Nana me kuye no so obetro ya ko se nkola ne bi yare na sana ya ye benye oko jiska nkola ne yare ya me diska no ye den e bi omo ko hospital na me se kwagu enka ye biu sanke eno kra ye di o deserve bibi wonu ma wo deserve qualify na enso so kra no oye Emma, you also woman yare. Can't you would yare to almost to be an Bishop budget. Na for ba akukwa vigilante exams. Enna oje nkura no sika. E kire wo no. Na obedru fie no se medi bia wo fufu adi. Oda konwam saa na kura no ba ku. Otiamu conversion akire. Madam we want a bunk of Empire Mancroft for my conversion chiwo. Obia ba no de no ba ho. Me mo kro ni di. Na me say what was it sika no me spending ni nyina wo hospital me bo mpa ya enfa. Ni nyina wo sika ni nyina san na kura no to. Sofo obi sika krofo sika oman sika ehianfo sika se asori sika abusua dwetire na ba akofo watabri papa Bible na say Joshua ntena ne toso ubeye sofo yi baby ayede obeto ye ubeye asori panyini ubeye abusua panyini ubaye nti wahwane amade na me ne aye me dan say wo sika no etwa baby o no be sofo na me asem awoyen me akase wo me no dan ya fa ha na me mu ade na me kana wo me na yese wo wahene ana wo ana MC ana wan na me be ma se obi be comfortable dabi na me asem adano sofo fura leader you say kai baby ofri hwiase be see enura efri nura nyina me feel free da kai baby ya Owusu-Ansah anadwomeda kai baby ofri hwiase na sachira wadwene anya sa na sa ko kan anya sa meba wo so na maba Revelation chapter 2 enura me chese me dwene anadwo desium nyina na me dwene ho abusua baby ya wahwiase no wawi ayan ache ebia enewu kwa adwuma nyina wo so de kwo yen betie so so wo do wo made a so really wo so wo do wo made a so for kwa atwara de bi ma menkan o say David didn't discipline Ammon's rape sin for 2 years and his family suffered. Leader must punish sin and pay price. David Haneba Amnon Shedi Eko Nini Niaba Koda wan country after 2 years. Absalom sorry Obekum so wo baby ya kromfo wo baby yem from so wo dey wo say oh me ba no there let me cover my child let me cover my this let me cover Joshua ebise urade wo nyame kire no ape no ja mpaye no wo say urade wo say obi awiade be da say investigation thorough investigation family ni nyina ebusie ko dumie no ni nyina so obi amra ye misabisa bompires we yasefo Mr. Wow, the aya kana no pay ebia na ubu afu but tie the entire bronsoma ma ubu afu ne se opese wo ya na ohye ne wo maase but me ma reading Isaiah chapter 8 verse 18 say me Owusu-Ansah ene ma awurade de wo no ama me no ye ho ma ensenkyerene ene anwanwade erunti ye kan se nyina no me Owusu-Ansah me ka ho won so so ka ho yenye ho adwuma o wawia yen ache wawia company na ache wawia asore no ache na ene ye nyamesem ya base no wo ye trotro driver wo car owner ka ye oto ye de bia wo se asai enso hwe wo socks ho hwe twoba hodu a wudi ne krom ha mate ni bi kura de no de say sika no de bi on be fa sika wo wia team bread say team bread no mu no ne we wia no de hye obiswa woni bishop bia wa de amawo ene se ne wusi di emusika fashion designing shop bia ye de amawo hwe se ne wusi risika no ebia wo ye adwuma multimedia and mframa no ye bubuo no ebia kwasi twum wo hu no na wo ton bidi wo ye
technician who ton bidi who ton di a create time media movie no ya broadcast na run obeka say oh if a more free where we are na dia where we are sam from na where we are no from akoro no ado ha oba utwagum sa intwangumu we dia baby awrade suma ya dia ba besinie hwamene memma awrade dia mama no ye nsenkyere ne yenya nomio ye nsenkyere ne ene anwanwade ya di si anoma chia o baby awo bia no me yemompai odifo ba untimi enko wa bra yemompai bompai mai ora ya da wase na no penso ne awaye ne awaka kire ye ene afutu a wodi amayen wodi awurawura fiefiem papa ya da wase on konkros ade nyina ebetimi ne atwe ho afiri ho a disa wo bua yen woni okakaifo awurade kakai yen ne yantwe ho firi bone ho wona yo kakaifo awurade ye ko bone ho ye ko ye bibia mfata owura kasa kire yen hon konkron yesre kasa kire yen na bua yen esansa wo de wo yo buafo o ba sa obebua yen enti awade bua yen ne yantwe ye ho firi bone ho na dan kwa ma awurade yen kwagye ma ye kra na awurade ya nkonomi mu na ye ma nkonomi mu ora yesu yesre enna no pay eduaba wa fa ye papa emu edue mani ngwa sase papa so na nsu aba na ye ntindi na nyonyam hye no ye de ama wo Kristo ye da wase for wadom ne nti amen Misrewa amen na se wawia Ghana wawia wadwuma company wawia bibia ende sre urade no mfa nchew de metumi aka akire wan wawia safa ya de ebre wawia ye ne a wawia akonya no wo ye ohene uba ye wawia nsase ne ton di sa Misrewa mama wish me baba ko happy birthday nyaneba Nanaya, Nyaneba, happy birthday. God bless you more. So for quick, more grace, servants of God, more grace. Papa Yada say, Mamu Chile Facebook and Sempenina, Yamin Shiramo, Mamu Chile Sembonina, Yamin Shiramo, Nayedi, Asempano de Yebekan say ya. Mameo Emma, me Papa was Sabus, sir, what is Papa was Sabus, a free moody? Yeah, Mama wish Mama Pat, Mama Sebunso, Mama Shedne, enemy Nuanum. This man of God has been a blessing to me and Baptist sorry and again Christosum Papa Sebunso, what the year can want it. I don't know near celebrate your birthday, but Wabe ye Radidia, a Rade. And found to be person in was summoner. Your company was Yaluso, one of our strong in Ashanti region. No bands also Baba Yejuma, Said. And Rami Hoya I was down. Said Yakubu. My man, a news editor, senior pa. Oh yeah, so I hear Juma hard channel. The Costati Kumasano, a Davan Tuni and Yanenuna. CJ Waha Nanaya Nyaneba, good morning. Careful, good morning. Bibi Aboko, the Ori Akosia, and Medamase, Yamishra Munina, God bless you. Srawa, Shohuye, Oko, Juman, Minria, dear, or driveway, Minria, Matini, Minria, dear. We are no at the disaster back at the Cambusian. CJ address 5. Or cufflinks, no. We show cufflinks on Makai as in Biwa Germany. As well be able to but not cufflinks na me Baba and be Samson. Wins a day. And I was a friend of cuffling was a dear phrase. See ya. What dress it?